Dia tiko ni Wembley mai na vosa ni kalau ki weekend. Sa kinda ko tal tingana ndur lot mai Catherine and Kevin Dai ni soliti ko nambula binaka wa and ba binati kina wana kalau. Mami kinda bagi ko tal tiko ndur lot and Kevin ko ba binata ki ko nambula sama wana kalau kinda ba kemni kinda ba tal tingana no na vosa na kalau and Kevin Dai. Nisa kinda baktal tingana leoni matawale una isong lotu na Kevin Dai. Kali una babi na binaka ni raninda tali mai wale levo. Ena Kevin ko minda mai wasiabata na kalungat ni tukutuku minda na wasiabata ena Kevin Dai. Kelani so anda lakombong itik mai na bibu wali da mai tiko na Kevin ko sa kali una babi na binaka. Sa kinda kan sarti ko na bibu vale na Kevin ko kinda bakir tal tingana dorbo ngana leo tiko vale leo na Kevin ko ni tak ina vakalo tal tingana rombula na kalo kinda bakir tal tingana sol era leo tiko batki ken na Kevin ko. To those that are listening online, we extend the master's welcome to all of you, wherever you are listening from. We extend the welcome from Mount Cotton, the scout camp at Carringal, where the Brisbane church family are camping for the weekend. Our second night tonight of camp, with our camp theme, I Will Go. We're so blessed that we are being blessed with the weather, although it's a bit warm a little bit, but we thank God for the good weather. And so we welcome you all, and we also would like to now invite our young people before we have a prayer, and Duru will come up and share our session 3 topic. We'll invite our young people to come up and favor us with a special item. Nakvakalev.
Nawali besar na share merikim do na terhubungnya leo sana kirim doa na non masu. Nawali besar turangan na nom nilolo melew kena nom isulia na nom nimbula dali na nom nindra meraki na wiki mami nombula. Nawali besar turangan na nom di tuani ki mami tali merani ki mami tiko na kabini kume ki mami romo di kemuni. Misalnya bertanya turangan na enam bulan nom ni temat kira satu turangan na visumbuti ni lom ni nelata di bosaka na kavin dei dai rom don doangan ndo momuni kima masu na bini vinaka na lam ni cisu na ni mami bakang bulan. Amen. Singa tambo binaka. Babi binaka wale bona kalau na lo mani mada wa sau tingo. Maro kenda wa kalau ngata tagi kenda wa kau ko tagi kenda. Rau kini menda mai. Tigo baka songo ni bata tale na mo ni mada wango. Dine bi kima mina so sala mena no abe kimni na da man kuak. Kau ti kenda bata tale mai na kalau na bugni naki. Ena kena mai wa kau ko tagi tigo baka takatai tigo na nonda bula. Baka usibin ninda kila. Ni savole katiko na nona lisumai na nonda ibakambul. Veki mai mena sati weki anda bidan sing saoti. Ruan singa saoti. Na ulu tangango ke memia talno tiu kene na mataka ni kuah. Sianga ni manioti sama ni nanu mimike menda sama ibakata varvata na mbong ni kuah. Enda kila ni uto tiku ni nonda makanana nunda tiku kina. I will go. Kami masara itu mana mata kalilai ni na rawa ni I will go. Na kena rawa ni na tudake toso mena kau tanai tukutuku. E baka tau tiko mena kau kau ako ya e ndondoni metiku weekend say ko na kau kau ni ala tambu ko sa ala takau tiu na kalau. Mena sobaraka na yoti ni ngau na tiko kinango. Ya na kau kau ni uda tau muri. Na raida na nonda ulutanga, the early, the later, and the loud cry. Na uda tau manda, na uda tau muri, kei na yoti ni kavi pakandomo lewu. Ngo, enda utolu na ulutanga, wakati yun na matakalalay. Baleta ni, nabuko ni ngauna, sa udokoti rito watakina, kani karua, rasenga ni ulutanga mo weekenda. Loto ni kavitu ni lesu makarua mai. Ndondo ni mesama tata tu weekenda na itukutuku ngo, enda mai beba kana numi walanga enda buku ni ngauna enda sati ko kina sao rato ko buti bat tunga kina ena nonda mai tiko menda beta lo kina ena bongi ni kuah sa te umai matak me bakana ka au sa wakrita kauti ke me sama ida botoka ena dava na inaki ni nona bakarauta kana klo me tengudi kenda na uda tamuri kabako sibe na ngauna enda sati ko kina go na yoti ni ngauna go Aulis matagi muri, and early writings na naroon pa walo sa ngabul kao na kaya nakatikubango, and that time nangaw na sa tigo kinango, the later rain or the refreshing from the Lord will come to give power to the loud voice, katibang domolew, tiki-tiki na nonda ulutangango, of the third angel, and to prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues will be poured out. Bibakaw ko tayo kaya nangaw na ni katibang domolew, ka bakau ko tay kenda talanga enangau na sobra kina na yoti na mateda evitu enda nanga rida sombe nak boy ni kuah to prepare the saints to stand in the period of the 7 last plagues shall be poured out. Iya nimberati ko ni na sobra na mateda evitu nimberati ko ni na basika na mateda evitu e koto loma endo nangau na niri ko iba katukati unai bolta mo nangau na nirarawa laylay nangau na nirarawa chekope tiko lo maya nimbera ni lutu na matedai bitu ena liu mandamai na nangau na nirarawa laylay ngo dabeta ngo na mo ke mai da to kina na matagalaylay
Tandialan kena wasetin karuan at kinaindua, and at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was, since there was a nation even to that same time. And at that time the people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Basi kendo na ngau na nirarawa, katal ngau Matthew ya, chisu, wala ko to Matthew, ninangay lebusar na ngau na nirarawa, kasi nga nipakaki na liu, man na ipakategebu kay pura-pura, kaya ba na ngau na ongo, kana senga sar tal nga emuri. Wakati ko na matakalalay, na ngau na nirarawa, ngau na nrenre, and the bakara usot tabango, senga ni samba usot taban, bakanduwa pura-pura, according to the Bible. The two verses that we have just read. Senga ni samba usot taban, bakanduwa pura-pura. Kaya mbale, o so toma itigo ra, walu mo na nga neno itigo ra, balta raururo ya sa stabo tina bura-bura nta itigo kinango. Yan na ibota betuko na weekend, senga ni samba undo na nga ra, no stabo bura-bura. Sa stabo ti bura-bura me wakana kena, da baka namata kena. Probably this generation. In the sarayda, na beka sa ukuda bukino bura-bura, kena beka sa do kain raw na may kina na daka baka dorti ko na te bura-bura. And the sakila ni sa kendango na yoti-yoti ni sa raw ninda kaya, probably kendango the last generation. Simada. Kaya kaya siya ngayon binakatami tukon na bono ko merani ungeti kenda. And ito mo ni baka raw endo ni menda sa baka raw ti ko kinani kuwa kalawaya ni bising ni matak. Sa doon ni menda baka raw ti ko mai. Tabanggo pang dita kami kenda na bola-bola. Ni Mrs. White kana bangon early writing tale. The commencement of the time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out. Siya nga ningaw na ni matatay bito ya, but to a short period just before they are poured out while Christ is in the sanctuary. Kaya naman bali, nangaw na sarangango, sa doon menta na namagtigo ni Bato Chiso, nangaw na sarangango, ito ko na lumalong kitang sara. Dasin kilan tig ni singa, dasin kilan na kaya nangaw na, nakangamin na nakaba, menta baka raw. Saan ito mana, trouble will come on the earth, and the nations will be angry, yet held in check so as to prevent the work of the third angel. At that time, the later rain or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel. Balatan ninda na siya nga nitara, baka matay lalay na ulutang ko, o baka matalataw lang, ibita na kahit sumiki. Tuntiwang ko na matay nito, trouble will come again on the earth, and the nations will be angry. Nadaman na bunar na dunrukin na may mata nito. Nabunar na dundukin na may mata nito, and nabukunin renre na tara na bura-burang ko, konti sa ating bubakilati ko eningo. Na dangilamba, na walubu, na dangilamba ko sa ating ko na kanay pakatangin-tangin, and siya nga ni isang bausot tabay bura-bura, sa ating bumbambasik ito kumango. Na tsunami na may katodongo, sa ating bumetaray bura-bura, and kilati ko na kanila ko lako, niyo kenda na tamatalotu, and na baka beta ki niyo kenda na baka bunat ko na langgang ko. Saan siya nga nitukutuku mo weekend eh, semua tapa? Ya naka ena baka dunruir na may mata nito. Kaya kacing ko nararamalay. Nirna dunu, nations will be angry. Nangaw na ya. Nanon radunru, sana raw ni kau tumibi kenda na yalo layla, yo kenda na kadibi menda baka raw taka na burung-burung ko kena yoti-yoti ni tuk-tuk may baka raw takina na tamata, sana raw tel nga ni taray kenda na rere, yalo laylay, menda baka ndeo taka na tuk-tuk ko kaya sulebe kenda na kalo, menda wonta ki burung-burung kina, nabi kasa baka raw yago. Nanon nale sumai. Samuria. Na samuria tingmaya. Okay. Ya namuna sanga sulia kina na kaukawa to give power to the loud voice of the third angel. E yoti tino na tuk-tuk matay nga ni anglos, karon ni anglos, katolo ni anglos. Na yoti tin tuk-tuku, bebo ka mako na ta anglos ni wasetin kawalo ni bakta kila. Basi kana ngontura ng Yesu Kristo. Sa yoti tin tuk-tuk ya. Endon don makadiba ka bakando mo ilebu. Enda nanganrema kina na kaukawanggo. Merawa kinindang nanggay, I will go. E nangaw na renre sa ato na matantong. Ngo siningaw na ni bang gitong-gito. Nangaw na enda kadibi na generation go. Siya ningaw na ni bang gitong-gito. It is the later rain which revives and strengthens the people to pass through the time of trouble. Au summarize tanga na bika sa wili kaw ti Jumay. This message will become more decided and more powerful. The sins of Babylon will be laid out open. Papiloni.
ena oira pakai tabe na kadi bakang tomo lebu durun lotu tua o sa tega muso bitu wa maluan ngona taroni tarongan na matagalilay ngoir na kumkumu ko era chosen ko era oira tamat ko era bakada barna tugutukan na yoti yoti ningaw ngon nanu ba kami nakawakati na matagalilay wasam bimbi na bakarukang ba bikan na tikut na bongni ko senga ni lotu ni kabitu tau zoko na bakay tabe loud cry yami matataraw bikan Wasam bimbi, but I have to mention it. Merawan in the kila. Oh yeah, when don't me vesa na nonggu lako from tomorrow. Niyote na kemba ngo, mendo na vesa umbasi ka na nonggu lako. Bulu makayalo. The fearful results of enforcing the observance of the church by civil authority, singasanting ko, the stealthy but rapid progress of the papal power, all will be laid unmasked. Di ba so tawana numutsi na may buno nga makapit na buno bito na kitu kina nakakena mo maleta oira na tigo maliwe ka dar sinikla na mo sa mabala nga mera wili nga kenda lang nga makapiti. Ya na buno sa ngai mbera no gubebu ya ka sangay kila ni wana numati ko ni national audience tigo na sinro. Ya na buno bito tigo kina bakango. Thousands upon thousands will listen to him who have never heard words like this. This message is the last that will ever be given to the world. Na yoti ni tugu ni kaluya. Ya na bunen tangan rama kina na kauko ni tamuri. Mebakan sa yoti ni tugu. Menta ba kauko tekina mengai raw kina weekend na I will go. Kaya kasi nga candidate talano walang araw kan. Will never be part of it. No kilani sa second part of the loud cry. Dua ni bakal TV na tu bos ya. Para saya. You are lost. Benar. Sini ya saya kan. Entina. Kaya kau saat saya ni otik ni loud cry you lost. Goodbye. Namaste ni samade. Pasar ngaya. Anay tugu-tugu makabiyo ka. Anay tugu-tugu binakata na kalo minta rongo na kabin kuha. Kene may mali ako sa kayoti ono katale. Sandondo no me besaw na non dai lako ni yoti na kembango. Tumana na early writings, page 86. At that time the later rain or the refreshing from the Lord will come to give up to the loud voice to that angel and prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues will be poured out. Karonin naki Bagaimana kira nak kau nak tahu muri membalai tiga anda na yoti ningaw nungo. Mebakanakan saray na tingumay to prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. Mebakaraw tagi kenda enabukuni kena lutu na materai bitu. Dari teman na lakukan pagtakilan kena wase tin kabitu tiginain dua, tin kaono sorry tiginain dua kina bitu. And I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, go your way and pour out vials of the wrath of God upon the earth. And the first went to pour out the vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. And the second angel poured out his vial into the sea, and it became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea. And the third angel poured his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. And the fourth angel upon the sun, the power was given unto him to scorch men with fire. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gone their tongue for pain. The 7 last plagues represent God's wrath on the unrighteous. Na mata ni lutu dabi to sa senga ningay baletikan ta kemakanda sa bangaraw tagikan ta tigoy ningo. Sa lutu kira nga nadaba. Ko senga ni binakata yor, the unrighteous. The plagues will take place just before the second coming of Jesus. Kani matayan ta sa wili kamaya. Kaya kau ni binakata mo baka wili ka pa kamalua. Nabi ka na yado na ngauna sana lutukina na materay bitu. Sa wili kamay and nabi tikina sa otia kaya na samario sa bitu ko tunggo ridake.
Kaya kau na kata na itugu-tugu sa achigu be soni na kena papoin go, gay kirabi ko ya, mong gay lagi bulida, wili ka makabinak. The plagues are very similar to the plagues that fell on Egypt before God delivered the Israelites from slavery. Toto Watavinaka, the plagues are going to fall on this wicked world just before spiritual Israel, God's people, are liberated from the world that is in bondage of sin. Kabatangayado na nona serekina Israel, tamata ni kalau mai spite enayado, nimber na nona lismay ng unturang o Jesus Kristo. Mate na mate luto na mate dai bitu. O dei o irer na bagambula ernan rombula mai na kena luto na mate dai bitu ngo. O iranga, ibang daba. Kote eraya, those who are filled with the later. No iranga etaraira tu na kaukawa ni kalau enauda taumuri. O irangango erra bagambulai. Tua sabia sa mutigo mena no mutaro ya. Sama tata. Kenembal male, me makana ka akayosai. Kaya kau sasaran di bawah cawan lalu kerai, sasaran tunggu di laut tamuri, mulai apa? Saru masih bimbi ya. Sami na kena wasa diu sanga bulkan dua na tiginiti na kena kabango. Ena senga kini ni adu wiko en dua na kada. Ena senga talanga ni toroba na nomu bale en dua na mate ndau be tau ngo. Iran tamata ni kalau. Kota langango na kaya the weekend ke baka tarai kenda tu na kau ko niu da tau mure na yoti ni ngau ngo. Me baka nga na kaya yavo ena nonra sereki na tamata ni kalau mai spita. Kene katolu ni bu na baka rota kina na kalau no da tau mure me balai kenda na yoti ni ngau ngo. To prepare the church for the coming of the Son of Man. O kenda na magitigo kina na lesumay na nonday pakambules. Bakit Ia en sabu waka sama tiu gini kai so na yado na singani no na lesumai. Balatan do na tarra kotokina. Nangai reda sumumanda. Blow with the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. A day of darkness. Singani mutu-mutu aloa. And gloominess. A day of clouds and thick darkness. Buto-buto loa-loa. Saranga. Temana. And I beheld when he had opened... Oh, something wrong here. The sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth or of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree causeth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. All the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Sa toso na veiulu ni vanua, gengera na kalo-kalo, veka kensar mepakana na fig tree ni sang gengera na buana, and every mountain and island shall move out of their places. Anu era toso, tesmen, toso da kamay. Tos Tasmania, tos da kamay. Kena veyano na la yer kambi mai kena kema kato tigo Australia na ngaunia. Kema kato tigo mai video na raidiro. Ir na atu lau ir na tos mai. Ya lo mai video ir beka raya bala ke na veyano ya. Ona atindi. Na taro men tarong anda nana me beka kau sakana kau ti anda nana magitigo kina na lesu mai na ngon turango Jesus Kristo. Kema kasaya me aba bala na beka kengo ona atindi. Watching maybe ten na tangi lamba ba. Kona kani matay ni category 5. Winston. Au stigo maybe tia. Kima mimbo stigo may lambasa. Kakchu ko endo na buli ni velutak verton la kani subabo. Kima milambas kima misanga ni bakila. Sa tugun nga sa suka koso na buli na ngana ni stigo na basing lebu sa rotum bola tumbe na basa tugun be kima sa tugun na warning. Idangi lama sa tugun be kima mi suka. Kami bisa dipakila. Otinga ni ngai otinga na singatang busa lako mandi tutu ni baka na yado ene be bonu eso. Ang ngai ditu mandi na singo ditu singato ka usot tabi turang ni korro mai korro lo mai biti kero usot mai
boleh kay nabua. Dirutingan salo baka mundo ki kwasar. Eu adi sartu singa tok. Go ke baka mandidi dona pun iloma sa malek sarami ke rubital no itu. Sombunga mo ko eu taron ko sa kami ni boleh binaka. Ni turang ni mai lo mai wich mai kor. Na dam saro ni meta kaputige tu baka lele sartu nga go sa mo sa kabe ko na ni ruya sa nga di kan. Kasar ko ayo. Tahu eu na turang ni kor mai nitu kor mai lo mai bitu chungo mai sang tak tu na nitu wale. Ko ya baka tata ni tangi lambong. Gitu kuno ko meu. O sanggare de baka ndo me dabuta na vale block na vale simende na tangi lamba. Ko ya no tu kor mai kor. Sang mulai dapat ni na kor. Kambia. Sanggare de baka ndo. Ya. Nakabakando mumbulay ayado. Nangin lamba. Kuara tal no ta kuira nakayado. Nakayado beira. And then ayatin day nang una ya. Kaya makanda sa bulan doon umakatiko ni singa ya. Yan na muna bakarautak na waya na ayatin day wala nga o ira etaray ira tu na kaukawan ko na kaukawan niyo da muri. And quotation sa uli ko tiya na nawala-wala matikon bangko kaya bakarautak na kaukawan ko membaleta na singa ni nona lesumay na non day bang bula. Baleta singa ni singa raw-raw na singa. And the kings of the earth, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Rabuni, ni kuan da bes takatiko na mate. And singa ya tamata and vina kata me mate. And said to the mountains and rocks, fall on us, lutugi kay mamimay, and hide us from the face of of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of the wrath is come, and who shall be able to stand? O they and the atin day minatundirawa. Autaro. Ibada mentangan dia mana udah temuri. Endondon. Kenda bagay andu and the tiungo and the nana makitigo kin matan tunikalo. Endondonu men the tengudi and nauda taumuri. Na kena baka raw sa doon may apakadoriyo titiko mai. Kaya kaya nga it's not too late to start tomorrow. To start after this camp. Not too late. Yan na bimbuli. Kito ko titiko mai. May non dapat titiko na mo ni madawang ko. Desaray daw di ba ni kawkawang ko, I will go and araw nga. And nakawko ko ay makaraw takatiyo na kalungan. Kawko nito tamuri. Sa kikanay kurin na bikaw. Ko ang tangan reba tiyo kina. O sila yung bekartaro. Diyan may wasender pa kasama. Bisa kuni buno, may matata weekenda. Meron ni matata weekenda na kanda. Meron ni matata ni sa matata na weekenda vital no tiyo kina. Diyan may wasender pa kasama. Tal susulat, window mo comment. Diyan. Diyan may taro. Dia tahu. Siya kasih buli. Kalau pala na untuk muri na taudi ke makasa taudi ko ran untuk. Binaka tahu. Don binaka. Enda na muria sembugo enda na gairo ni lagi rei na bakanan sa kau tikendelio mai tahu. Kaya kau senyo kawai. Dia lakolak naman ni senyo atau mana bukunin ng tanggaw na. Boleh, sabi tangko. 8:35. I have 20 more minutes. 25 more minutes. Kaya kan naman ni senyo atau panangaw na ya. Kaya kau senyo tengudi and au the taumanda nanuma early, later, and the loud cry on the ulutangtip. Kaya makao na siya ngayon kawai kinauda tau manda, ngula dava na uda tau muri. Au sa liwe ke baleta ni bina kata mo raidara na important. Nam bimbi ni vetengu di ni uda tau muri, ni berno gawi na wase ni ve kame baleta na uda tau manda. Usa kilaroti ko nam bimbi ni uda tau muri. Baleta na uda tau muri na tawa yang abai ko kaya makasing lutuki ko na uda tau manda. Bina tahu. Satu
Iya, ngona summary nga ni Vikanta sa kayo titiumay. Acts of the Apostles, ron pa 5:55. But near the close of earth's harvest, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. Yan ang kanta sa rin titiumay. Na kena sobra kina tumuri. Me baro takiko, baro takikenda. Kina nonambasi, kina kenambasi kena ilolak. May lomalangi. Na vi kaso ena kauta may nauda tumuri. Tutu ne Paulo beta ito. Waseruan tikina bitu kena tikina walu in all things showing thyself a pattern of good works in doctrine showing incorruptness, gravity, sincerity, walu, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil things to say of you. Ngona ka enada kabawe ko na uda taumur ni satarai kutu. Na kau tu bebek ona senga ni ora raba kamo tukuna bangan no na tuku ko vina kata na kalau merongo na tamata. Na tuku ni bebek rauta ona senga ni ora ri kamo tukuna. Kaya na kai tukuna be sound speech that cannot be condemned. Vosa bangan no tiko taito. Ena kena bakan dia bakabitia. Vosa bangan no tiko. Ia na vosa bangan no ya. Ena raunga wa endura tamata trai ko tu na kau ni uda taumuri. Kau tevita na sa mendura na rautin kadiwa, tine basa ngabul kaono, I will speak of your statutes before kings and will not be put to shame. Au na tukuna na kemni lang-lang na matanda na tui. Au na senga ni mandua. Tevita na tui kaya au na senga ni mandua me tukuni kemuni. Venga na vonu alokina community dava mata dava se dava nga ona senga ni orerva mo ko tane tutu. Ngona I will go. Me tarai ko na kau ko ngo sanga rawan I will go. Kaya pakai senga na kau ko ngo and sekta lain rawan I will go. So that. And then nanuman in sa I will go tiko, na I will go, na lako merabakang bulay kina natamata. Me buwa na nonda I will go. Tarada kawasiru subukanduan tikilitin katolu. Then Paul answered, what mean ye to weep or to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Paul sintu kuno kaya, au sa sintu makaraw me ubesual nga. Me wadaptal nga. Me umate. Sino utu makaraw me ubesual nga? Siya. Nakaukuha dapat taray Paulo tiya. Kau ko ni altam ko tumita no tigin ni ko. Ko ana kau ko mitaray kenda. Turang maram darbo ngone leo. Ene bugu ni banananu ni I will go in the law tu kinano. Mai kan kena wase tol tigine walu. Kena baka mitiwira kena baka balangi dake. Ia endina ni usa Sinai ena kau mai vei choba na yalo Sinai ena kau mai vei ko na yalo i choba. Sakai padaba. Ene lewando donu talanga kena yalo dei. Meu tukuna rawe irna chekope na nona talaindendre ve ir talanga na Israeli na nonra i vala da. Sambito man de tumba na I go itumba. Ibu ko nangauna and the sererity man nga ni tukutuku mo don men de tukuna na tukutuku don ve ir na nonda lew ni lotu. Na tukutuku ni ve bagarauta ke na tukutuku don men da ronga da tika na yoti ni ngauna ngo. So nangauna and the rerity ko men de tukuna bagan donu. Ngai rawava na I will go. Melaveti man non rambulo retu kini bakatangen do ko vina katana kalau meratal ni na nama ko ir kina non lesu bai kina non rei mai. Sebada. And then ngandre man kau ko youth temuri. Kani toma. Miracles. The sick will be healed. Ngona bika na do ngon sampai sikin na utamuri. The second thing sarai te murel tung beka di balai so. Ndarong ada na kani tuk awili ka man na kait. Mighty miracles will early writings again. Mighty miracles were wrought, the sick were healed,
And the signs and wonders followed the believers. Ngona kana yado ngona ena yado tel ngabe kanda ne yoti tini ngo. Rongoda. Bunga na tomat na sarai tu kini kuaranda sarama na YouTube nabe kata do karaba kador eda berda kau tiga rabe bakam bulai chiku. Rabe masula kini ko saranga. Ni ko urei de chiku endua. Ebiti. Talo tak chiku endona kai tomate lakon di koya. Sa embak chin kelima na no tabi mate tu. Willing abe kondon tin voltam sambula. Sabi di dek kelo manivale. Ni singale besar ngani ko. O willing ke chiku. O sakila na buni kena ado chiku ya. Ni sakila na kaya tu kina aralen lotu. E ambaleta o setan ye kila vina kada kena na no ibolatam bebe kendaru. Ni achiku me deka, achiku me malang. E kila chiku ko ya, ni o kaya na kaya do tiwa ya, sama kaya ngata kiritingi na temata. Na be kaya e dondonu me na ya na yoti tininga unango. Sa liu rawa ko ya. E na no na be bakada lai. Sarakati ko ni ongo na be bakam bulai ni ko. Na so na yalo tamu sa daga tiko. O na bola ni daga ka ko na waseli matikin de tol sanga vulkarwa. Yalo tamu soli ni kalau be era sata lai rawa bua. Namu na sale butuki na be kanda saraba tiko ni kuwa. Be bakam bulai me bakana kau sakai na kau. Temor sali rawa. Non nganusal na kalau na very simple. Era na kay sarabakin na beka na kama na kalau through his people. Iyo titingo ngo. Iyo ertama tarair tu no kako ni utamuri. Kene kuri. Ena kau tatani be irna tamata na yalo ni rere. Sana sobra kana kalau no utamuri. Hai? Mula na mi bolana. Oh, early writings again. My attention was then turned to the company I had seen who were mightily shaken. The numbers of this company had lessened. Some had been shaken out and left. By the way, I heard those clothed with the armors speak for the truth with great power. It had effect. Many had been bound, some wives by their husbands, and some children by their parents. The honest, who had been prevented from hearing the truth, now eagerly laid hold upon it. All fear of their relatives was gone, and the truth alone was exalted to them. They had been hungering and thirsting for the truth. It was dearer and more precious than life. I asked, what had made the great changes? That great change? An angel answered, it is the later rain, the refreshing from the presence of the Lord. The loud cry of the third angel. Great power was these chosen ones, said the angel. Sarasin gay rebakan doon ka. Sasin gay taray rawal nga, nabunaw yani, sasin gay taray ko lang nga, yung kaututiko na itutuku. Sabi bang raw takit-irtal nga, era na rongoda na itutuku. Ngay langman itu tu ko irasar lang mebetalia na lewan itu rani koro lewan itu ini benua lewasar man nga niliuli norto matu bala sa sindo na karga irbak sam bimbin duon do vera na posen iklo nandina ersar ngota ya nakana magador na utamur ko ngandre pachimo ken membal entar ngandre moken nin sangandre moken sala ko tamat tu santara irtalan ko ko utamur Kaya nakamango Isaiah 52, 58 tikin dua. Mokadi ba kan domo ilebu kakuan di ba kadeng tampalakan ng domo mo mebakanan de bui ka baka takila behir na nugu tamata na non ratalain dendre kinamatang gali chekope na non rival balada. Isaiah baka dorango. Taray ko na kukuni kalu. Raw kinabehir na prophet na bengaw sauti. Meratun dondo. Merabakan de otaka. Na itutuk nga nare na kalubehir merabakan de otaka. Rongada. Tua, sangay kasarangan na utunin ng munitarong. Not all SDAs will receive the later rain. May makanakawa sa kanakauti. Saro itutukong bimbingo.
rongot na kaya testimonies to minister. So na wala na rara malelay Mrs. White kana kabango ko ran pepe lima na raw kaono. Tuna bango. Only those who are living up to the light they have. Rara mo sa kilachi ngori. La beta na mumbula taka na rara mo sa kilachi ngori. Who are living to the light they have will receive greater light. Unless we are daily advancing in the exemplification of active Christian virtues, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the later rain. It may be falling on hearts all around you, all around us, but we shall not discern or receive it. Sana ngayon nung totoo kakabul nga, nga ni Sabbath School, to may talanota ka na paptayso kayo na kain, basi eyado may ka. Sige tamo taraba, to redo may kamay na TV, to redo na YouTube, to may talanota kayo balot. Ando na songo ni Lebo, eyado may kara, paptayso kayo na ka. Sana ngayon nung totoo kakabul ya. Senyo ko ya, nakaibi na kati. Ibig kati may bakan din na kaya to may total nota ka na kaya to nanonood to branch ka, nanonood to zaptale ka, nanonood to what do you call it? Yeah, band ka, na kaya doon may to may tal nota ka na sikitam. Tuto kuha mo din sa kauto may na kaya to may kaya. Balit kaya makaukuha na kaya to tigo ya, ngo na kaya to weekend to. It may be falling on hearts all around us, but we shall not descend or receive it. Yana buna, wandondo mi ukakina, siya kan dilotu ni kabitu todoko. And then bakot yan itabingo, kati pang dumulim. Oira nga, realon din na, bisaw na ilang lakot, doon na baka bawi yan, dan kay bitang lokin ni mataka. Baka bawi na ilang lakot. Yoti na kempo ko, membasi kan doon ang dundui. Merbakila na punuan na totio kina. Neighbors, siya nga, punuan nila kalaka siya nga, merbakila, doon na bisaw, itaran tamato ko. Se maramang ko, se ngone alewang ko, se daurabong ko. Merakila. Madi rusung bul karua, tiginetin kaba. For many are called, but few are chosen. Lewe versa kadivi, lewe lelai ersa dingtaki. Membale. Kadibi buru-buru sabi itu kau nak willy lot kami tu. Sai, have any idea? 30 million worldwide? 20? I was reading it was about 27 a few years ago. 25. And if you bang na tol sa kabul na milyoni somewhere around there. 28. Buru-buru ya. Ngoken na kadibi. Vida na dingtak. Vida weekend na tol sa kabul sa vida na sa kabul na milyoni go. Koya oira na dingtak. Na kami na tomole o keda to ni beo kanito tingo Brisbane o keda to me to tiki ni senga ni tiki ni oira kadibi mera to tiki ni oira eran dingitaki. Soalnya bano na tombol mole. Tigur bangon apa kata kilan wasi tol tiki neba. Tugu kine song golo to sari timbek. You have a few names, even Sadis. Even in Sadis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Who is so favored as to be numbered among these few in Sadis? Are you? Am I? You going to abira koran number takibat kera na leon sokolo to may sariti. Sandun doon minta pakangga, si pakata pa nanunggu tuba ko, na rambe ka nindu abira ko. Sisek. Select the message. Volume 1, page 122. Are we hoping to see the whole church revived? That time will never come. May matatati weekend na senga ni rawa ni revive to do ko na isongo luto. Weekend na kena bo ni sa to se sorto na bena ni to sa via to se no to sa sanga ni masu. Merto sa vangara na mata na ito nimbula merto roti kin na kakoni da tomori to kakoni via kakasi to kakoni via kain to naka. Muria nga na karto da kaba. That time will never come. There are persons in the church who are not converted,
and who will not unite in earnest prevailing prayer, we must enter upon the work individually. We must pray more and talk more. Talk less. Ya kay, ulan ni. Iya. Many. Naka. Okay. So now we can all very radical. Very radical. Eu quando eu do varão da zona da Butala, se bito tu era não bom da na. Digital, na kundi foi seu, mas a tu. Se na kakana. Se na nela o proposta da biocani. Eu kuya. Dito banga. Não. Sabe na kakana pula na proposta da kakui. O pessoal vai apontar ali dito Amen. Jesus. Vem quando tu ni van. Se ni não vai apontar isso aí. Orang yang memang kau musuh bawalnya nak dong di kata kai di sini yang kita pakai. Nah, rek seradi ni kini tu pun kita tu sih berasa tu lagi. Kau ni mau dia pakai apa tu? Oke. Nah, yang ini bos kita lo. Kau ni tu tu. Kita sini bang kita gitu. Kita sini gitu. Kita tu mereka ada di kartu kilai. Dia kartu sehari tu berarti di sana nak kuku. Kita tuh, ini kita tuh udah mungkin lalu. Punya kayak itu. Nah udah tuh gue, esok kita ada tuh punya bentuk. Esok berarti rumah. Rumah kok tuh satu. Nah. 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 Wakati ko may dake ni bunga na yo tio tiri kandi bakando mo ilibungo. Wakati ko may dake ndona kontesi may dake ni na ndona kana ka kapano tumure na kauta tani na rere beira lele. Iya. Kati ko na voltambu era na nugugel sota na nugugel si pero sa ngani tio kana lo manimbayongo. O irango na ngauna ni kandi bakando mo ilibu. Erna omba baka omba na tamata erla umikin. Au bomba tumito na taur na sesena na ultanga na ndona ngaunango. Na final shaking. Kona yot na ve kuritaki. Na kaya na yadokina. Undolu elako, undolu talanga erla ko mai merame beso mitaki. Ena sendi affecta kana lotu na nona biumbi undolu ko erna sivra kitani. Baleta ni undolu talanga arti ko mai tumba ya me bakai matata ko okay erna basika mai erna ngole mai kin lutu erna mai besu somitaki o kenda nga menda tauro matua na nonda indame dambe samtata binak na wali mo makasama ya do tale biyo sender mga nanan yusay samjo individually. Kaya na kaya na experience tayo na udah tuh murid ko. Karena saya ni ada tu kaya, aku expect tak kami ada itu talaga saya. O iko bakata kiko individually, so which means I won't be saying that dormaso, kendaru. O eu bata kita may chao, say na nung umili wala tamo. My, no. Akangwa tamata ba kaya nundu. Sa nagay muri na kaya na mo na rocker ni no mo bekilay buta kana ngoni turang sana no relationship buta kay ko individually sana kay like base kay tumba binaka but individually binak sama tata tiwe ay do tale biya bakay kurita kana bi bakana nan son sawa setiko
Sale kala nandon. Sabo ibida na miniti terus out. Weba. Sabo weba. Not all SDAs will receive the later rain. We may be sure that when the Holy Spirit is poured out, those who did not receive and appreciate the early rain, those who do not receive and appreciate the early rain will not see or understand the value of the later rain. Me daga tau manda vei kona uda tau manda sanangai rawanio nana makikina uda tau muri. Baleta na uda tau manda enona daga me tauda na itei sai quando posso ni kalau ngono rongoda kina vaka susu ataka me kandre me tumbura manda na itei na posso ni kalau ko sati ko na lomamu. Sa tumbura ya sa matua na uda tau muri na uda ngai ndau tau na me vaka matua taka na itei ngoi volai na bonua eastern countries, eastern lands na nonra ngau na ni tei early rain and tau na bula October November, later rain na following year March April. Ko ya na ngau na mengai matua kina tau kina na uta muri me matua kina na itei. Ke baka tau na tau muri ni senga tu na itei. Na itei na ya baka na uta muri ni senga tu na ka tau tea. Kene mamba lo kedo to mitu vakila mandele na uta tau manda. Me kandre rawa na rara mo koyo sakila tikunguri. Sa tau mai na uta tau muri sana ngai baka matua takiko me baka data kiko. Ena buku ni ngau na ndre kena ngandre ni kalau ena bukungu ena bukunda. Ena buku ni bibakang bulai ya pura-pura. Salah kona yoti-yoti ni kadi bang tomuli, the loud cry. Yoti-yoti ni kadi ni loloma ni kaluoya. Motiki ni lako-lako ya, motiki ni tos-toso ya, motiki ni kumu-kumu ya. Otherwise, you will be left out. Simple as that. Siyang talindo na kanda kay raw ni kay raw. Sa siyang nga nauta tomuri. Sa sinran din nuitak. Menon dua na nonda tikina na matentu sa lagi baruta ka na kalo. Apa sembimbi? Ya na buku nonda ngono sandana tabai ke ani kuah. So ni sabo bida na nonda slide zikir. Mo. Sandana tabai ke ana buku ngono. Sa ka nga na buku program Hindi na tigo na tigo na mata hindi na tatu be chin kalima na minute. I will demand that sometimes later. And that take bumber na mata kalilay. To au hindi na tu kem hindi na tigo 15 minutes. Ndo na ngono nagay claim ta kalisyon na tin kalima na minute ya. Dan ko sa kilan sa kana pakalebu sa araw chikan to mandani ko. Amen. Naka sa sindo na share youth, do na muni share? Mai? Ayo tio sino ta share. Tu ang ngai kere mai do na mumas. Niyo china nanda norto share na dorbo kina koneleo. Youth, come up, hurry up. Tolong Anna, Mai, Romai. Come this way, come this way. Come on this side so you can see the camera. Yellow Mai. Buatnya Bona.
mami kalore malunga. Mami baka binabina ka na kung hindi na itutulong bimbi kaya mamisapa ka na lumitiuki na naman mato. Sere to sa mga tatiyo ko na mata sere kaya itutulong kaya misambala itu kaya may wan naman ito mata. Sabi rara mo ko ko. Iyalo binaka ni buki kaya mami na ni mami kalo. Saan din dito ko na ni mami lawa-lawa ni mbula ko kaluto. Uranga. Kaya kata nasi aku ni nali sumai kini kemana ni? Ando nalor kapal orang bertanya. Kami sama kami bina kini nama tata itu tu kini sambil itu kini. Kini dua nak kain okey kini mami tu kena uti ni ngau nombor kena beri uno rende satu nama kini mami. Saya kau yang kami kami bawa sini kini kau kuni orang meni. Pertama nama uti ni ngau nombor turang. Na tau di kay mami nga kay baka tim sambula taga tiyo may nambula sampai tayo tiyo may gina nauta tao mana ini alwi na kanibu kay mami na ni mami ka mami plani sa sobi kay mami ko sa tao tayo ko nauta tao muli ibi kay mami na raw ni kay mami bila dagi tingin ba't ni kay mami bakila ito di kay mami kay ko na sama tiyo na kalo na pag ni tutugan na buhay na dahil binawaliwan naman tamata ni coach Pemay. Kelan kami satu konggo itu namun yang baki, kasatu namun ini bina kana kalau, di sana sulit itu orang boleh bikin mami kedesar, minta ni kalau bo, iwo tina songgo nyonggo, pada salia kalian kana ngau na, ini sakadi biri cuna muni tamat, mela bawa kian tutu kena ojo cini ngomong, di saat aku kena ojo cini tutu bikin mami, sungguh lo tunggu Brisbane, kalau sama kena kalau ni biar bina kan, ibu kian nabi yalu yang dua. Neka aku ni baka wale taka ni tutu ngo. Ngoma kat menona kalungata. Isa raw ni boleh tibo. Sakin ang ngono ngome kem sa ka na kata ko ni sa ka di kema mikina. Patin sa boleh ka sa no le sumai. Na wale bunan no mami bulo ka ndon do sara, ti ora no pong ni kuwa. Mami singa tala ngule ta vira seni ti ko raw rata la ta ko ndeka na buta ke boleh ti. Ni kum sa tu na ni pun na sin mataka. Ino coach ki mai mo gale lewu. Merau ni namai kimami rumah tempat ni tu. Kau kimami sawa wano numi cukina, ena moni mata ongo. Kau biar nata kau lebunan raki non bulan numi temata. Kau cibi numi kau cukai mana numi temata. Main dia tu numi tutu mula bikin kimami numi bol ongo. Jika bakalung atai kau ya, bakalung atai nona mata bubale, ena nona bibono eso. Karena pinggara bicukin, macam apa dia otak itu. Nanti na lewongo. Bersani may masu, iwas peki may nambungin di kuan namun yang makin namun ibu kademu. Jadi peki may nabungin di nak nambungin di kuat, kau cakap macam mana sih ni mataka. Kena may tumani tiga ni may mubuli. Wira ramai so kau ni sata bina kata bukan dia otak ni ocu cini ngomonggo. Kau cibi meron di kayu di mami. Kasliki mami kau cina tak kata ni rumah mani. Ina bebukin namun yang Allah tahu ni ocu cini ngomonggo. Sisu ni mami soro kayu bambu. Amen. Amen.